بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا. اللهم افتح علينا فتوحة العارفين بك يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، Alhamdulillah, miabot na kita niyo papangadjian amu indain ha mga patot datood pangadjion sing kita niyo. Iwan patot na to bi mga dungdungan marayaw. Karena ha lugay ko na bi mga naka-experience maghindo, magpakarungog ako sin dugaing din ha mga basahan sin mga magbabasa sa Quran. Dahin di iing kamumuhan amuin lang ta biadagbos mataw din amuin kasaan sin amuin magbabasa. Bima na in tungod sin amuin mga pangadyon na tubiyon amuin lang niya magbutang bamad. Actually in hati si magbutang mad ini bukon man ini in mad bukon man ini bahasa na to sa napakay na to sadya. Sa maanan na to da, unuin pag-iyanon, amoy lang niya mad yan, insyaAllah ta'ala. Narihay ni, ayaw pa ka lang ta, bakas ko na mga lang ta nasabot na kauna, din ha mga kalabihan sin, amin pagpangadji sin amin mad ini, lang ta, ayaw pa kayo sabihin ha bahasa Arab, hindi na mapinda di mapinda imaanan niya. Walaupun misan ha bahasa na to bang in kalima yaon in kaptangan niyaon amun so pama aunsan in pag-iyanon ini biya lang niya biyo tangan mad biya aun waktu biya mga guyuron mo ba ha kita ba dilan ta kamo pama na so pama biya sin ini biya rin pagbasa ta kaniya basahon ta ka. Artinya wala tayo ang giyuyod. Bangta siya butangan na mad, sa pamabutangan ko na alif bihayan, guyuron mo na, pahabahaw mo na, ka na. Naon na piyag-unuhan niya, aon na yato piyag-biddaan. In ka, iwan ka. Imyan ka kay, iwan kay, aon na yan piyag-biddaan niya. Habahasa na to, Masya Allah ta'ala, aon na isab. Bang in kabtangan niyaon, in kalima yaon, giyuyod mo, ataw akan in kabtangan niyaon, amuin patut guyuron sa kali, wala mo giyuyod, wala mo biyutangan mad, mapinda inunon niya yan. In maana niya. Nabiya di na bang habahasa Arab? Habahasa na to yan, tabiat, aun tuod din ang mga kalima, day para in kaibanan niyang pagkalupahan ko na, sa magkausal iwan magkapakay na to. So pama sadya, biasing kalimat lang ta simud. Kita niyo, simud. In simud, wala na to yan giyuyod. Iman kita niyo, simud, dagmit sadya, simud. Inati sin simud, naamunin, simud na to ini. Pagpakayon na to bang kita ni magbisara. At tawakan bang mga magkaon bihayan magsupa na simud. Nabang na to, giyuyod, natin habutangan mad, na imian kita simud. Simud. Nararugay na inuno niya. Imana niya. Dugay imian ko simud, iman sin simud. Na. Bima na inya to simud, na lawan sin rimwa. Simud long niya palawm, simud palawm. Wala, way sa magyalong niya, kita kulong na hikatuan simud palawm. Baha, bang aum biya tukar, pagkaruan na to, bahain siya yaon, bukunin bahasa niya, biasin bahasa ta. At tawa aong pagkabalig-balig niya sa wabsin bukon yaon,
practice niya in magbasa yaon na naway saya. Ikamarwa niya, so pama, maayo to rin piagbidan. So pamalong niya, ipon. Ha? Ipon. Kung natin sin ipon. Atin niya mo ipon na to ini. Nawang mo yung guyod-guyod, long tabi ang mga piyahaba-haba sa dyan iyaon, imyan kaw, ipon, narugaing na imaanan niya. Dugaing nin, ipon, iman sin, ipon. Oh. Na, ang kanda bang sa pamabiya sin mga maghutba yan, impagkaruan na to, ya kamu mga ipon sin Allah, ipon. Way mag-iyan, ya kamu lang niya mga ipon sin Allah. Ba't bang aun nag-iyang bihad to, napinda na inunon niya, in maanan niya. Nabari kita niyo pa luwa Arabiya. Mataod siya yan, mataod. Oo, aun pa rin ang mga katumtuman ko. Biasin, tsupama, kitaan niya, long niya, kawawa lang niya ito matuin kakas. In kakas. Kasa matulong ni mga kaput ini, kakas. Nawala mo biyutangan, in panagnaan kaya, wala mo biyutangan uno. Mad. Kawawa lang niya ito matuin kakas. Kakas. Na. Na, basta bihad to, kawawa matulong in kakas. So, in ka panagnan niya, wala mo biyutangan mad, kakas. In how ni mad, how ni giyuyod mo rin dito. Ang haruhulan niya to. Nabang niya to na pagliw mo, biyutangan mo mad in panagnaan, kawawa tulong niya ito matuing kakas, nari magkugdan. Mayo, bialong niya sinamin masyrik iwan maghrib, bialong niya sinunaway ni, suwangan iwan sadlupan impiag bidan niya, biya sin pitong lapis lupa, iwan pitong lapis langit iwan lupa. Duga in kakas, iwan sin kakas. Na, hati niya, bang habasa na to yan, aun biya mga pagkabiya unaway ni, kapag ka amun parakala, dakula, important chud, nalabil aulan ha luga Arabiya. Narilang takamu upamahan. Mataod halong sin Quran. Aun waktu, inamin biya mga magpagkaruan ko magbasa biya na alupan ko biya na aun mataod tud kalimat, subhanallah, mapinda to rin maanan niya, na amoy hindi makajari. Oo, hangkan na suway jagahan. In mga ini, way pagmaas, way pagbata. Bang in mga ini pagtuyuan, insyaallah ta'ala. Sa biya na sinagi, in pagtuyo, iwan sinamuin biya mga longta, biya mga pagpangadji kaniya, suway mo diurungdungan tuod marayaw. Lungdungan mo tuod marayaw. Praktisun mo tuod. Ayaw pa kay sablang tain mabata. Walaw pun misanin malaas na. Oo. Bangyan amin bunal dato iniyat biarasin amin makawa kita ni maniyo tiyo biasin hambuk maas babae. Nabasa ko ba kitab? Kalupaan ko hading kitab ko neto sa hapag-hapal Quran. Maas babae. Imumul na kawaluan taglima, kawaluan tagto mga kolapyang lupahan. Kawaluan tagto, kawaluan taglima. Imumul siya habiad to in umul niya, nahapal niya pa in Quran. Na. Nayad to, haamin tao, yaon pa, yaatay niya, amin yaon pa halong sin pangatayan ni inbayad niya maghapal sin Quran. Bunal hatabiat, hapangadji sin mga scientist, in kita, inamin mga panumtum na to ini, bang kita niyo magdalaas na, hati niya, mag-uno na yan. Magkukulang na atawakan biya mga lumamman na ba siya. Bukun biya sim panumtum sim mga kaanakan na makusog pa. Na doon saan in memory, yang pamubini, zero way patud kaya downloadan mo yan, iwan sinuno na. Hamon full storage na, ipo na. Oo. Na inka maumuhan tuod, inamin biya mga tao malaas na, mataod na in halong sin mataod na in tiyatali, hangkanda yan,
biasa panton yan luluunan, akon na nahihipo na sin, ano yaon? Nahihipo na sin tubig. Luunan mo biya yan, luunan mo rin na, umuno. Luunan mo, hipo na sin tubig. Luunan mo tubig, maguno na, magdamyasay na, maglaasay na. Na in mga memories in kabataan, biya si luluunan tubig, amin, way paluon-luon niya, uno-unin hiluon mo, ikaluon. Na insyaAllah ta'ala, narilang tak magbalik kita ni matupaamon. So, pama, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ha? Kita ni marayaw, ha? Wa mimma razaqnahum razaqna. Kita ni ini na, wa mimma razaqnahum. Kita ni yung piyagbidaan niya. Iban sin imian kaubihini. Wa mimma razaqnahum. Razaqnahum. Kita niyo. In lagbo sin pangadjian na to ini. Iban sin amin dayaw in suway na to dungdungan marayo. But aun wakto yan. Bukon ba yan aun wakto? Na kamaumuhan yan. In amin kalimat way mad niya, kawutangan mo mad, in aw mad, kaigan mo mad, mapinda sa diinmanan niya. Hangkan da suway to diyang pagburuan in Quran. Basahon mo biyan, haalupan singguro mo biyan, supaya nalaw niya beini. Nakita niyo, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dahin ha mga lidjiki na mo kanila, lidjiki na mo kanila. Amin dihil na mo kanila, kami, parmansin Allah Ta'ala. Wa mimma razaqnahum, amin lidjiki na mo kanila, ataw akan amin yanugara na mo kanila, yanugara na mo kanila. Hati niya, Allah Ta'ala amin nag-anugara lidjiki, innang lidjiki. Bihayaon, bang amin inno niyaon, amun ini, inig mo imad, so pamain pagbasa mo bihayan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, namayo yung pagbiddaan niya. Biyarin, unin maana na yaon, wa mimma razaqnahum, iwandayin ha mga lidjiki si mga kababaihan kanila. Allahu Akbar. Dayin ha mga dihil, lidjiki si mga tumpukan kababaihan kanila. Nah, hati niya ini, dahin ha mga lidjiki na mo, parmansin Allah, hati niya kami naglidjiki kanila. Na biyayaon, isi naglidjiki biyayaon, dahin di. Amoy mga sila kababaihan. Subhanallah. Uning piyagbidaan niya rin doon, amoy pagtawakon, guyod mo, biyutangan mo mad, iban sinway. Ang kanday nuno niya yan, inhal kasin pangadjian ini. Pangadjian ini. Nah, uno pa. So, pamalong ta, as-samarat. Iban, as-samarah. Nah, kita niyo. Inra ini aun uno niya yan. Aun mad niya. As-samarat. As-samarat. Mga uno yaon. Mga bungang kahoy. Amin mga bunga. Hati ni amin parmansin Allah Ta'ala, amuin pia unuvay ni, pia tubo na mo kanila, in mga kabunga-bungahan. Na, hati ni amuin kahoy, nagdarasin bunga. Na, mga bunga. Bukod na siya, yung bunga rin, hindi amuin pag-uno. Ayan. Pagpakayon si mga jama na ito magmamama. Sa imisa ni sabi niyan, yung bunga rin, na ini as-samarah, as-samarati, ini as-samarati,
bunga, hambok da. Hati ni ini singular, ini ni plural. Ini ni mataod, ini ni hambok da. Na malago, piagbiddaan niya. Oo. Nahangkanda, mataod halon sin Quran, di na to nari mga madagayray katanyam, sa doon na to kawakan, hauno yan, hapagbasa na to, Quran. Na hisiyuin makapinig, iban hisiyuin makaingat sin mga iyan na pinanay maana simbasahan ta, na amuin taga panghati ray sab sino niyan, sin Quran. Ada po, nimbya ka to taniyo, bang wala na to rakya pangadyan ng Quran, na impangan nata to, naguyod-guyod, biyasin mga ini, impangan nata to, ini, so pama, wa mimma razaqnahum, okay na yung mana niya, hawak to manamuin, wala na to, kaya utangan mad na hinang na to, wa mimma razaqnahum, pangan nata to, inuno ba yan? Siwo da inuno niya, in maana niya. Na. Kaya tiyan na? Na biyayawon, insyaallah ta'ala, inot-inoton na to, pangadyon in mga mad ini, insyaallah ta'ala. Bukod na ba ini, pagpangadyo na to ini, malingkat isabing kaingatan na to in mga kangan-nganan. Malingkat. Sumagawa, in maksud na to ratod, diin, in pagbasa na to sin Quran, mabasa na to siya, long tabi ayan, haamin babasahan aturan, biasin pagbasa sin jungjungan na to Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Na, unuin hati sin mad. Oo. Unuin amin pag-iano lang niya, mad, amin, ano ba yan, lang ta, pagbahasahon na to, mad. In muna, bahasa lugar Arabiya, aun yan maanan niya. Aun maanan niya, mad. Dahil ang mga maanan niya, biasin sudyara ini, biasin sudyara, hiklad mo. Kaya wa siya diha kalimat madda. Hati sin madda ini, hiklad niya. Aun sa bang kumawin na sumambayang hiklad mo sa adbiyan, laong niya madda as-sijjada. Atawakan madda al-hasir, inbi ang mga baloy, hiklad na. Mawaya na siya matub, hiklad niya, madda. Atawakan bangkaw bi ang mga mabaya dumua, bi sinhambuk guro tayaon, di mo aman niya to na siyang ganiin dua padiman niya. Oo. O isab sa magdua abiyayan, kiyukumkum, atawakan magdua abiyayan. Hindi ko na ba? Bang ako magdua do kay na, hindi ko na. Na, in mga yu pasalang tabi at sin mga yu kaupatuhan, atawakan kan siyusyo na atin na isang gamo, biyayan. Oo. O isab sa magpangabiyan, atawadili makita, kiyukumkum. Na, biyayan. So, maanan niya, hambok din ang mga maanan niya. Hambok isab din ang mga maanan niya yan, madda, hati niya, hinit. Biyasin mga goma yan, sa mga goma yan, ha? Hinit niya, atawakan garter yan, na hinit niya. Na rin doon, harwa, maana yan, haunin namin maksud na to rin di, haunin maksud na to, haamin din di pagpangadji na to ini, amunin maana hikarwa yan. Amunin hiniton siya. Inhati sin amunin hiniton mo, bang sa upama, biasin ini. In ini, biyayin rin haba-haba niya, pila inches ini, long ta mga 5 inches. Bang mo inihinit, sambil mahut pa mga long tahang ka, kuno ba ini? 1 feet long ta bihayan. At tawakan mga hangka uno ini, 1 meter bihayan. At ini hiniton mo to siya bihan. Na amatin maksud na to rin di. Oo. Amatin maksud na to. In kalima yaon, in kalima, so pamabiyasin namin biyasa tanato kain na long niya, ka. So pamasadya. Biyasin ini, kita niyo, atawakan bihayan. Ko, wayan, bukunin basan, bukon. Nabiyayon, bang sa upama amin biya mga kuanunta, unuray ni, amun lang tabi, mabaya kita biya mga hinit-hiniton, na suway siya butangan na to, ipaghinit. Suhay na to, butang ipaghinit ka niya. Oo. Biara sing goma yan,
Bangyan di mga di mo hiniton, di saan mahinit. Oo. Nang kanda, in amin pag iyanon amin madyan, italatus saut biharfin min hurufil mad. In amin suara mo at tulong niya, hiniton mo, pahawaon mo, ay tinabang makato, buyuron mo siya biyayan. Oo. Labay ding hauno yan, suway siya, labay ding hasabab sinuno yan, sinhambukin ang mga huruful mad. Nabiyayaon, pilain huruful mad, pilain taod niya. Pagtawakon, huruful mad, wallin. Pagtawakon siya, harful mad, wallin. Aunin pag. Harful mad, wallin. Pilain taod niya yato. In taod niya yan, aunwak to yung mga murid, ang mga madrasa, bangko pag-asubuhon, na kay pangadjian nila resab. Kay pangadjian si mga uno ini, sing kamuriran. Pila lang ko in huruful mad, laong niya, to, katuan, to. Una man ito lang niya, alif waw ya, na bang aun magjawab ka ko bihayan, bukon magtoy bang makato, bang mga mag-points bihayan, bukon niya to bang mga kato, di ko kanila mag-2 points. Oo. Alif, waw, ya. Bihatin pag-uno ni, pagjawab nila yan. Oo. Sumagawa, pasalan, nabiyak sa nakita lang ni alif, waw, ya. Nalong kusap pa, sari na alif. Sari na in, alif. Sa amun waw, iwan sinya. Sawab in alif, kaya pangadjian na to na limabay-labay, in alif, biyain dagbus niya. Dagbos si alif bihayan. Wayro gaing baris tay maun niya malayng kanunura. Ha? Patay. In alif, in baris niya, baris ano yan? Patay. Sumagawa, in huruf, baris in huruf na kaunarain kaniya, damikan, wayre sabdo gaing tay maun niya malayng kanuno, baris taas. Nasa amun waw iwan ya. Banglong sin hangkat tawring kato tanyulong niya in huruful mad wallin. So pa masadyalong niya alif waw ya. Namang magbihad to na pagkuanong kunalong kubasan yung kuno kako. Iwan baitaan yung kuno kako bang ininilong ko huruf mad. So pama. Na. Iyaw ko no bara. Kumpas mo ini. Laong nila, alif waw ya. Alif waw ya. Na alif waw ya, ini ni, mad ini bukun. Bukun. Ini ni ya, mad ini bukun. Bukun. Na laong winagini sablong ko alif waw ya. Ay, bimana, aw nuno niya to, aw syarat niya. Kuno in alif, in waw, in niya, mahinang mad, aw syarat niya. In dua ini, suway na to tumtumun. Oh. Ba't bang bukon? Nabiyasin ini, basaw na to, hawiya. Hawiya. Naway na hinang nato madin wow iwansin? Ya. So, wala rin doon uno niya to. Insarat niya. Nauno na ba insarat niya to? Na insarat niya muna-muna. Biya ini. Muna-muna, insarat sintu huruf yan. Alif, wow, iwan sinya, muna-muna, suway imbaris nila katu ini, baris patay. Sambat kurakan niyo, sarin na in uno, in alif. In alif ini asal, butangan mo ini, patay iwan sindi, asal da sini uno ini, patay. Patay ratu diam. Oo. Sakali, in hikarwa sarat niya, suway, magtupan atawakan suway long tabi mga magtup in baris sin mga nakauna rin kanila. Unim maksud. So pa mabiasin alif bini baris patay suway in amin huruf nakauna rin kanya suway in baris niya uno taas. Pagos in waw isabihay ni suway in baris kanya uno damma atin niya dapan. Inya bihini suway sab in nakaw na imbarisin nakaw na rin kanya uno
kasra, baba. Narain doon, maiyan tayaon, inyaon, huruf uno yaon, huruf mad. Kaya yan? Na. Pagtawag day sab in dua huruf ini, pagtawag day sab si ini, pagtawag harfa, harfalin. Harfalini. Huruf lang niya, dua huruf lin. Dua huruf no? Lin. Sa kuno yan, matawag si harfalin, bang sa upama, inwaw yaon, iwan sinya, baris patay sila karwa. Wow, iwan sinya, patay sila karwa. In huruf, in baris, in huruf, nakaw na rin kanila, baris ano yan? Baris taas. Baris ano? Taas. Nalaw mo yan, in pagtawag hayan, bang in wow, aun ba alaw niya tuan? Aun. Aun. So pamasad, jadi lang ta kamu pahamahan. Ayar ya. Na, kita niyo, wow, o in barisin na kaw na rin kanya, uno, taas. Na, in pagtawag ka niyan, harfa, harfalin. Amun dua huruf yaon. Wow, iwan sinya, patay, in barisin na kaw na rin kanila, uno, baris taas. Na, biyasin mga Quraish. Kita niyo, iya, unin barisin na kaw na rin kanila, taas, na harfalin. Kaya tiyan na yan. Na. Nabiyaw kita niyo, ha? Yan siya na pun. Nuhiha. Kita niyo. Yan. Wow, patay. Innakaw na rin kanya, damma. Ya, patay. Innakaw na rin kanya, kasra. Baris baba. Alif patay. Innakaw na rin kanya, baris taas. Na, yan. Nuhiha. Mga huruf yan, pagtawag siya, ano yan? Huruful mad. Na uni iwan sin harfalin. May ta siya yaon kiyanganan huruf mad. Ha? May ta yaon kiyanganan siya huruf mad. Kiyanganan siya ni huruful mad. Sabab, in kalima, bang yaon kabutangan niya, mauni yaon. Mahinit. Mahinit siya biyan. So, pamabiyasin ka, mahinang bangutangan sinhambok din kanila ini, biyasin alif yaon, ka. Biyayat to. Demikian, may tisab kiyanganan siya mga harfalin. Ilin ini ilin. Ilin, biya malunok ba siya? Biya lawan siya sin matukas atawakan biya mga biyad to. Oo. Biya maluhay siya matto maluhay. Maluhay siya biya lawan sin mga tao puti soft. Oo. Malunok siya matto biya yan maluhay siya matto kumwa. Kita niyo ba? Di lang ta kamo upama na. Kita niyo. So, pama imyan kaw, ek. Imyan kaw yan, ha? Maluhay tawakan bukon. Ek. Maluhay tawakan bukon. Ha? Mahunit. Kita niyo, ha? Ek. Takauno yan. Takahunit. Imyan kaw, ib. Takahunit yan. Oo. Sa bukon biyasin mga huruf ini, kita niyo, Imyan sadya ko, na wabukon siya biya magpahun, way, san. At tawag ka lang mo, gumawa siya biluyo na, maunin, gumawa sadya siya maturian. Biya sa pantun, amin tubig. Pagbuhi mo siyang gripo yaon, umanod na sadya siya biyan tahan-tahan na. Oo. Biya to, sa mga kadalaw niya, na, sa pama, imyan kawya na, sa pama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Min. Bukun yaon biasin imyan kau. Qul a'udhu bi Rabbil Falaq. Biak takaon mo yan. Ha? Dukain yan. Na malunok saan siya umninig gumawa. Na mahuli, pwede na pangasunod nyo rin doon, kamu kuno.
Ari pa kita niyo makasud. Wala pa saan kita niyo. Ari pa kita niyo mukaddima. Wala pa kita niyo nakasud, mari. Na. In amun duara ini. Amun ini ya. Wow, iwan niya patay. In huruf. In baris in huruf na kau na rin kanila. Ini uno. Baris taas. Biara sini nih. Khauf, Quraish. Nah. Ino no. Makwanda ini, mauno ini, bang mga kato, masiwo da sila matawag kwan ba? Mauno ini, matawag da sila harful mad sila ini matawag da sila harful mad. Mayta, sabab, ini sadya, matawag si harful mad, sa buko ni Ahmad amun hindi. Ini, kabutangan mo sadya siya mad, bang umuno na yan, humundong na. Sabab di isab siya ini matawag harful mad karwa ini habe ini dagbus di bang amun habe ini dagbus di mo yung matawag uruf mad di mayta sabab in syarat sin mad suway inya patay in barisin na kaw na rin kanya baba lain ini unin na kaw na rin kanya taas nari isa matawag harful mad siya biyan to okay na na ampayan ng kwan, makawa tarayan, yarira. Insyaallah ta'ala. Insyaallah ta'ala na iwansin, baha sambat kurakan yung kapag balik-balikan ko. Para kato, iwan na sin pakansiyusyo na inamunian, magdurungog-dungog, ang mga pangadjian, akagwa-gwaan lang tabihayam. Baha, sambat kura, wala pa sadya ko nakakukuan. Kalau ada kala mga konsumi on, makawak ako mo schedule, magbasa, Quran. Ako'y magbasa, bukod sa kamu. Ako'y magbasa, pag-uusit to, basahon ko yan, ampak ko explain. Atawakan, magbasa ko biyayan na agad-agaran niyo sa pamabiyayan. Sa pamabiyayan, itaan niyo. Explain ko sa pamabiyayan. Alif Lam Mim. Explain ko na. Bukol lang ko yung basa. Alif Lam Mim. Bukol biya tulong ko. At i-explain ko yan to. Na. Imyan ako. Zalikal kitabu la rayba fih. Balikan. Zalikal kitabu la rayba fih. Nasukol in mabaya umuni ni magad-magad na aun agad-agaran ni abiyayat to. So ibukol lang ko zalikal kitabu la ray naun saan ara kalaw magbasa biyat to. So imulong ko tangan mad yan. Nabiyat to. Lumawag da ko wakto. Na insyaallah taala. Na mahuli mari kita pa amin hamin sulat na to ini. Di tara sa ini marakay-ray katan ini di dasan. Hindi mga pilang kapituha ini. Oo. Sabab na in class tayo ini alam sinang kapito maka duay room da. Na. Mari kita pa amin ukuman sin amin mad. Ahkamul maddi. Imana niya yan mga kahukum-hukuman sin mad pagtawakon. Nabaki yan nagdua. Ang pagtawakon al-asli, ang pagtawakon al-far'i. Na sa kita niyo ba yan? Biasan sinhambok pun kahoy. Timitindog. In uno na aun yan, uno bang mga batang niya bihayan, na amunin ahkamul mad ini. Pagos, imbatang yan, aun uno niya, aun gamot niya. Aun yan gamot niya. Aun isab inbatang yan aun uno niya. Sanga. Narain doon, nabaki yan nagdua. In hukuman, kahukum-hukuman sin madyan, aun pagtawakon al-asli, atawakan ininisulat ko sa Javay niya, sumakawa, aun yan magsulat, kaibanan, pagkakitaan na to, al-asli atawakan al-maddut tabi'i si mu'dah. Ha? Al-asli atawakan al-maddut tabi'i, uno, sibu. Bima'na inhababaan nila yaon, agad maun pa al-asli atawakan at tabi'i, pilain taon niya ini. Maddul badal, maddul iwad, iwan maddul sila. Unim maksud yan,
long ni maddul asli. Hati ni imaksud niya yan, in mga nga kangan nga ng sinmad ini, in halong sin Quran, amin bang kiyanganan talong ta in kalimat ini, in mad ini long niya mad ini, in nga niya mad ini, bang so pama, kiyanganan siya in mad sin ini, sin amun kalimat ini, amun long ni mad niya, bimakna, pila harakat siya yan, dua. In pagtawakon maddul asli, amin mad karya sa lilong niya, iban na sinhababaan niya, amin neural kaniya, ingkatan sin amun yari kaya susulat na babaan ini, dua harakat da siya. Dua harakat da siya. Pagtawag harakatain, atau harakatan, atau harakatain, biyayat yung pagtawag. Adapun, hindi, amin maddul far'i, na daing harwah, sambil umuno na, pataas na. Daing harwah, sambil pakain, pataas na. Oo. Taban, ini nasabot ko na iniyan, deng harwa, nasabot ko iniyan, deng harwa, pataas na, buko ni sa bakatan. Aun yan mga maday, no, basta imaksud sinday hindi, imaksud din limyo na deng harwa, harakat. Bukon biyasin ini, imadul asli, ini pila harakat sa jakatan yan. Dua harakat. Kaya tiyan niyo, pagka hindi, na basta limyo na deng hauno, deng harwa. Maka jadnya sa lumyo deng ha, dua harakat. Na, luhaya na. Oo. Bisan kami yan, na okay na. Na yung pangasuwok ko biyayaon kanyo, uning pagtawagon dua harakat, ataw lang ni upat harakat, ataw lima harakat, pagkaruan na to sana, na uning pagtawagon yan, harakat din doon. Na amo man ining kamatauran, mag-ialong niya seconds. Imaksud nila resab din doon ba? Atin niya, bukon taray sab iyanon, wala sila kimugdan. Sa imaksud din doon, amin lugay sinun ba yan? Amin mga pag-unon mo ba yan? Amin paghinit mo kanya yadto, harakatan lang niya. Hatin amin zaman atawakan amin waktu yaon, paharaon mo siya. Amin yatim maksud. Sa adapon, inamin bang literal meaning, haraka, inatisin haraka ini, bang tabi mga meaningan, literal meaning, haraka in hibal. In haraka, hibal. Bang mo kawang literal meaning to, haraka hibal. Na in mana haraka hibal, atin niya hibal, hambuk, singular. Banglong ni harakatan, dua, atin niya dual na siya. Dua na. Na dua hibal. Imaksud din doon, kita niwa yung mga baris. Pila yung baris sa mo yung pagkakitaan na to, halaw sin Quran, pila. Amin baris halaw sin Quran, pila yung pagkakitaan na to. Kamu kuno. Amin yamun baris halong sin Quran. Kaya nga tanyo rin baris ha? Na, baris na long ni ini, baris na pilang taon. Ito. Nakita niyo ha? Kita niyo. Aon yan lang niya, baris niya uno, taas. Baris uno lang niya. Baba, in fatha yari. Kasra, baris baba, ibang damma. Aon pa sa baris lang ni uno, baris patay, lang sing kaapuan na to mga muno. Bukon ka lang niya. Alif, dahil nga taas, muno pa ba, ab. Sumabto pa lang niya, beni. Nadiyal sa diyak mingat lang magidya, bait amunal. Nakalabay ako ay naon ko, rahimahallahu ta'ala, sa amurin ang kaulad dayaon, amoy panagnan, amo 5 ayat na. Sa di ko katuntuman mang biadiin. Sa nakamuri di sa bako, mga bata-bata nakapila na magtamat, subhanallah, asug, grabe sa patila magkuhan, mabunuin maghidya abiyan. Na malingkat dungugon. Amo mga maghidya-hidya yan, malingkat sa dungugon. Amura ko man isabang sila magbasa Quran na magguyod man to. Amo rin pag-ianong ko kani, own wakto, in mahara, makahaupo, in haupo,
makahaba. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiat to sanin biya mga basan si pa kanila amon ha kuan. Na mahuli kita niyo pilain taw din upat. Ini impagtawag hay ini amon tu ini inilaw niya mutaharrika. Mutaharrika, bima na mutaharrika ini magkapinda-pinda, maghiwal ba sila, magkapinda-pinda sila. Mutaharrika. So mabiasin ini sa ha, dilan ta kamo upamahan. Muhammadun. Aw nok tumahinang Muhammadan. Aw nok tumahinang ano yan? Muhammadin. Magkapinda-pinda. Adapun insukun yan, patay na biyan na dya siya. Patay na sadya siya yan. O, patay na sadya tod. Na alangan ni sab. Aw patay. De hindi piya kukulang. Biniin mo rin di Gana ka na, yat na siya rito. Ikaw kulo. Bang aw patay rin doon. Law niya, to, jakay na, law niya kako. Oo. Sa kaliihi man, kau rin doon. Kaya butangan na, ihi man kau. Na pagbalik mo, bukon na rin doon. De hindi na mo lilingkuran mo ini. Ang takat ko. Pero ako, pagkita mo, isang tao, iban mo rin doon. Na, kumpas mo. Dumakap ako. Maray lang mo ko yung patay. Oo. Bangyan na mo patay, di na yan. Bima na di na maghibal. Ining pagtawag sukun. Ini. Haraka, mutaharik ini. Nabiyayaw, pag iyano nila yalaw niya, dua harakat, biyahe ni. Kita niyo. Ka. Inimyan ko, ka. Dua harakalaw niya. Dua baris, dua kalima, at tawakan huruf, taga baris unian, dua. Nakita niyo. Ka. Inimyan ko, ka. Amunat ilugay ni imyan ko, ka. Imyan ko, ka. Iban ka. Amunat ilugay niya. Na imyan ko, ka. Law niya, ka. Hati niya bali, equivalent, amuin equal in dua ini, bima na amuin hambuk mad, yaun, imyan ko law mo, amuin sa pama, ka, imyan ko biyayan. Ka, ilugay mo imyan ka, biya rasin imyan ko, ka. Na, biyatin, dagbos na yan. Na mahuli, biya wakto na, papangan na Inshallah ta'ala. Ya Rabb. Na mari kita niyo tagungan na to in maddul asli at tawakan al maddu at tabi'i. Ini amuna din mga sa taud maddu tabi'i ini. Amuna ini. Na karya sa linya na ba ini? Ini nasa din kaon na to pamahan amon yan ni. Biasin ini. Nu hi ha. Basta in kalima yan. In kalima aun na bihayni unuvayni. Aun na mga huruful mad niya bihayni. In kaliman, aw na huruful mad niya yan, binin yung dagbos niya, law mo, sibu da yan, humundong, iwan sindi, humundong yan, butangan mo ra siyan, mad. Oo, butangan mo ra siyan, mad. Oo. In maddut tabi'i yan, in kalima yan, biasin ini kita, basahan niyo kun ini sadya. In kalima yan, bang mo yan wala biutangan wow, di mo yan mapaun yan, di mo yan maguyod, di ka makayan, di ka makayan bihat ko. Bihat din pagbasa mo, So, naawon sadya in mad, naawon sadya, inamuin unin, amuin law niya, pagpahaba ito, sawal sin amuin maddot tabi, kaya butangan na siya, harful niyaon, harful mad, imian kaw, Bat bang bukun, di da ko imian, sa uno, At tawakan biasin ini, amun yari.
Hi. Bang so pa mawala mo biutangan niya yaon, biyan sadya. Hi. Na. Iniramik yan bang sadya biyan sadya. Ha. Nabang yaon, pasalan sadya sin amun alif, amun mad yaon, naaon na imad. Hangkan dalong niya, maddo at tabi'i. Na. So imaddo at tabi'in, humundong ko, iban sindi ka humundong yan, butangan mo rin mad. Biya din, kita nyo kuno So pamaini. Basa nyo kuno. Amoy humundong ka kuno. Kita humundong ka Qal. In kafi aw niyo mo. Biutangan mo mad. Qal. Nabang kauri humundong, di ka humundong sab. Lang kita niya. Qala. So in ka yaon, masira inunon niya yaon. In mad niya yaon. Amo yan in mad do at tabi'i. Ini ni, biya karya salin na ba ini? Bima na yan, bang yan way na uno way ni, way na huruful mad yan, way mad pagtawagon mad do tabi'i, way. Karya salin na yan. Ini ni biya dagbos mataod halon sin Quran. Umundong ko yan sin mataod yan. Halong Fatiha sadya yan. Dahil amon sa pama, Bismillahirrahmanirrahim, mataod. Kita ni ba? Kita? Bismillah. Yato nasal. Bismillahirrahman. Kita ni alif, patay. Inakaw na rin kanya, taas na. Bismillahirrahmanirrahim. Bang sa pama ini, continue. Bang amun ar-rahim, aw na yan aturan niya, nga niya dukaing. Bukon na yan, madunin ni. At tabi, aw na yan dukaing. Nabiyat yun, mataod yan. Baha, pagkabi mga kitagna-tagnaan na to na maddul asli ato akan maddul tabi'i, inshallah, pagbalik yan to, asal inwakto, sa mahaparamin wakto ta, sa di na kita nilimyo rin sinhamin haon ini, pagkabiaksahan na to. Inshallah ta'ala, next year to, na ayaw ka mo maunin, ayaw ka mo ma-absent. Oo. Maksud din doon. Dogaing sa ni sa ilumingkod ka rin di pahala mo. Iwan si nag-alop ko, iwan si guro mo. Amin, bang aw ni pangasubo, makapangasubo ko direct. Iwan si amin dumuhog na kuman kawaon ini. A video. Oo. Biasing kami ini, dumuhog na kuman pangadyan hamang kaguruhan na mahaula Arab, sa misam pa biya di iniimbaya na mo mga subukan nila, na biya di maasubo na to, yaon, hamon na video ra kuman yaon, di na. Nadukay yung sabsan. Nabiara sinamon kita, marayawin amon din di. Biyayaon, maddul badal, maddul iwad, iwan maddul sila, nara hindi mataod ini biya mga malingkat, mahalulay, marayaw biyayan. O, mataod. So, ini katumtuman na to. Sabab, magdulukay pangadji na to ini, na yan pa na to din amon kagunahan na to, katumtuman in mga ini. Inshallah ta'ala. Iwan sinamon, uno naman in biya mga kabiyaksahan, pagbasahon sin in mga kaibanan, mga kasaan, biya mga pagbasa sin kaibanan, tapi kung naturato insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Katanian biizillahi ta'ala. Adapun in maddut tabi'iyan, na maniyo-tiyo din hamang hika ganap-ganap ko, baytahunal, mataod din hamang magbabasa, atawakan, ayon na besok kita may mataod sa, aon din ang mga pagkasakupan ko magbasa, in hamaddut tabi'i ba ini, magpakaliw-liwin amin unun in haba. Magpakaliw-liwin haba. Oo. Baha, di ta kaingatan, uno bahain sabab, so pamaha, biasin amin kain na yaon. Zalikal kitabu. Kita, zalikal kitabu. Aun saan? Biayan, mad. Zalikal kitabu. Kita niyan. Zalikal kitabu. Dua harakat yan. Zalikal kitabu.
duha rakat na. Aun kaywanan magpakawasayan, hati ni aun waktu, makaliw-liw dahil nga uno niya. Dahil nga duha rakat. So pama, zalikal kita, na makauno yan. Yan, di lang ta sadya ka example. Sa inamon piyat kasakupan ko, mataod, misan inamon sa pama sadya, kala, na, sa pama, kala, inawin way uno na yan. Amin way, amon di muratod, pahawaon tuod, mapahawa bihayan. Makuyod, mataod. Aun waktu way mad bihayan, kala, na, law niya mahinang, butangan madlaw niya, kala, kabutangan, maguyod nila bihayan. Na insyaallah ta'ala, halon sin Quran, iwan makawa na turay ang katan, biiznillah, aun dayan mga pangindanan, biyutang sin mga ulama, halon sin Quran, di na kita yan, bang maakato, aun na biya urulun tawa, aun na guide tayan, halon sin Quran, indanan ta sadya iniad to bihayan, insyaallah ta'ala na makaurul-urul na kita niyo. Di isab kita makakuan sa makaurul-urul na kita niyo biiznillah ta'ala. Na murah-murahan bang man pagbarakat sin Allah ta'ala. Continue na to insyaallah. Magkulang maglabi into ini amin hababaan sin maddut tabi atawa kan maddul asli into ini insyaallah konsumdum maubos na to insyaallah ta'ala. So na next week, biiznillah ta'ala, bangkitan ni busan pa sin Allah ta'ala, pangumulan, oo, na lumaton kita ni sabmari pa mga amuin yari kaya surat na to insyaallah ta'ala. Na mahuli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.